Kao koordinator želela bih da kažem da smo jako zadovoljni kao škola kako je ovaj deo projekta protekao. When I arrived, Milica, coordinator, came to me and described how it's going to be everything, and every teacher here made my stay here amazing. Trenutno realizujemo jedan projekat K1 koji se odnosi na mobilnosti, odnosno kraći period stručnog usavršavanja nastavnika i povodom realizacije tog projekta smo ugostili kolegu sa Kanarskih ostrva, Guillerma, i mislim da je za nas jedna jako uspešna nedelja. My impression is like they are a family. They work like friends. And that's not easy. I have been working in a lot of places during a lot of years, but here they work like a friends. Ono što ga je posebno oduševilo jeste znanje naših učenika i kako oni vladaju jezikom. Gotovo je rekao da su maternji govornici, što nam je onako vrlo drago. I ne samo učenici, nego i profesori. Posebno je bio zadovoljan način na koji mi koristimo tehnologiju i istakao je i sam da nije dovoljno samo imati iPad ili imati laptop, već kako će profesor organizovati nastavu koristeći te alate, tako da učenike uključi i ne samo da njima bude zanimljivo, već da u stvari ostvari ishod koji je planirao sa tim alatima. A lot of teachers here are in the same boat and plan together, not just one, not principal, not coordinator. Everyone is involved in every project. Cilj projekta Erasmus koji trenutno realizujemo jeste upravo to da sarađuje sa kolegama, da uvidi kako mi u Savremenoj gimnaziji zapravo koristimo savremenu tehnologiju u nastavi, kako međusobno sarađujemo, da uvidi kako realizujemo interdisciplinarne časove, tako da mislim da je ovo jedno značajno iskustvo koje će mu svakako značiti za neki budući razvoj. The slogan is this kind of group of people who made it possible because they feel that the students are the future. So they put everything in every class, in every project, in every program to make easy the education of them. It's obviously that they love this job. So the slogan is amazing because they are creating an atmosphere for the new generation. So if I would have kids in Spain, I would like that they receive this kind of education. Za kraj bih samo želela da se zahvalim svim kolegama na angažovanju. Mislim da smo kao Savremena gimnazija zaista opravdali slogan obrazovanje za budućnost. Svi su bili jako raspoloženi, druželjubivi, spremni da mu i pre i posle časa kažu dodatne informacije i podele sa njim i više od onoga što je uspeo da vidi u samoj nastavi, način na koji mi to radimo sa učenicima. I mislim da je to u stvari ono što će on poneti kao najveću vrednost. Odnos među profesorima, odnos profesora sa učenicima, jedna bliskost koja je nešto što našu gimnaziju izdvaja od drugih.